za izradu su vam potreban jedan papir, bijeli, mora biti bijeli. Probušena ova loptica za tenis i jedan upaljač. Dakle, uzmemo papir, zamotamo ga u krug, ne ukrugljamo. Ovako, uzmemo ga, utaknemo ga ovako i sa druge strane utaknemo. Zapravo nema proste, ovako to utaknete. Ovako. I možemo ovako motati. I ovo što je ostalo umotamo. Ovako. I sad ovako. Malo više mjesta zapalite uvijek. Da ima što gorjeti. Idi bradom. I prosto imamo ovaj. Evo vidite dima. Malo sam se opakao. Dim je malo veliki. Stvarno malo da se redi dim. I evo malo duže dimi nego ostale dimne bombe. Ovo sam ja izumio. Idemo sada negdje položiti je. A moramo u zemlju položiti, ali mi ne morate u zemlju, to mi ćemo ovako položiti. I vidite dim. Digni malo, digni. Bježi, Ante! Sad to dimi. Rezultat su 100% da će to tako zadimiti. Samo morate probušiti rupu. Inače to ne dimi tako dobro. Kao i sad. Da dobiješ malo zapaliti, drži. Imam ja i suradnika. Hvala ga. Idemo sada malo i ping pong lopticu. Ona neće gorjeti. Baš. Evo ja na malo dimi. Ali malo, kad malo zapalimo, malo dimi. Evo, pala je. Dimi. Dobro je. Te. Samo ako malo više izdimi, ja ću izvući više. Tako da ima malo više. Tako. Sada malo će izgorjeti. Ima dosta dima. I onda poslije možete, evo kao ja, sada, sekunda. Onda poslije morate uzeti novi i taknuti skupa s ovim. Zato što onda bolje gori i duže gori. Tako. A ovaj manji bolji će zato i manje goriti.
moju kameru. Imam malo tehnički problema, čuju nam se zvukovi. Ovo je u biti neki papir, ali u ping pong loptici izgleda ko prava divna bomba. I sad idemo bacati. Kad je malo izgorila, gdje malo bolje zapalimo. Uvijek nju treba potpaljivati da bolje gori. Evo ga, sad gori. Se malo ugasi. Pravi dobro dim. Mi ćemo ovako uzeti da više se zapali. Da vidite. Sad ako malo ne počne biti sada je bacim. Idemo sada vidjeti kako dimi. Se baci isto dimi. Znači rezultat 100% dimi. Mi ovo nećemo sve dok se ne ugasi skroz naskroz. Evo i pasina je tu. Pasi da vidite što je. No, ne mogu dime. Sve snimati. Možete igrati nogomet. I to je to. Vidimo se u idućoj epizodi.